bok, dečki, bok. Pa nije problem, znači ima više, ima dosta žice, možeš to. Pomuli ga i onda kada nismo ostavili da je. Možeš one sa ovo. Ako ćeš moći tebu, da pogledaj žicu tamo. Skinem izolaciju. Bez izolacije. Da, to ti kažem. Ovdje ćemo trebati. Evo za sve agroumjetnike, kolege iz Top Agra su došli na montažu navigacije, a već ste vidjeli na društvenim mrežama da smo kupili CHC autopilot navigaciju. S obzirom da svi pitaju mene laika o čemu se to točno radi i na koji način funkcionira, ja vam jedino mogu reći ono što sam pročitao na internetu i vidio, a s obzirom da je ovo moje prvo iskustvo, kolege koji se razumiju sve će vam sad detaljno pojasniti i u vezi montaže i u vezi samog rada navigacije, na koji način funkcionira, koji su sve mogućnosti, na kakve linije sve rade, da li je moguće ubacivanje nekih fajlova iz katastra i takve stvari, da li ima isobus, jel to funkcionira, da li radi na hotspot ili kartica i na koje sve moguće načine kod nas tu to radi, budete imali prilike evo kroz ovaj video naučiti, a kasnije i kupiti ako vas zanima. Ćemo ga napraviti. Evo ovako, vidiš. Jedan. I drugi spoj s druge strane. Da, to bude najbolje. I na vrata, evo. Sad naravno i s druge strane, ali... Sam sad primjer da sam ti navesti, evo ovako. I onda će ići. Onda možeš okrenuti taj ekran naravno na gore da ti stoji ispruženo kao. Ti možeš pomeriti do ovdje, a možeš i ovako sam tu, pa ga podići ovako da stoji gore iznad. Da. Ili sa strane, kako god hoćeš. Aj čekaj, a ti ste spojili na onaj jack? Daj onaj jack, a gdje sam to ostavio? U torbi kod mene ili u autu? Ovaj jack da možemo, ovaj mogu iskoristiti za navigaciju, jel da bude? Možeš slobodno, da. Okej. Da, ono što smo ponijeli jack, ono to pustimo unutra i onda će nam to biti jack za upaliti ga. Misliš? To nam je dao ovaj da ponesemo rezervno. Ha? A znam, taj trebamo, taj. A smo je ponijeli sam kao rezervu u svaki slučaj. Ne bi nam trebao, nek imamo. U autu, evo ga.
spojili stopice da se ne otkače. Jeste vi? Dobro, crvena, ok, ovako. Znači, plus ćemo tu da uvodimo. Ovako. Još ćemo tu da uvodimo. Sam uvodio stranu. Jesam, dobro. Ovako. Opa. Jesi vidio? Što nisi rekao ranije, jebi? Pa ja gledam me. Gledaj Đuri je igra. Direktno bez zaštite stavimo. Da. Crveni prekidač dolje. Da. Ne, u kutiji. U kutiji crveni prekidač. Može otvoriti. Kamak se. Taman prolazi. Sad idemo li upaliti? Može. Mislim da je dovoljan kontakt samo. 16.3.2023. Dobar dan! Maradin ovdje, vaš Karlovčanin na otvorenom Oj, radiju smanji tu. i ne znam jeste vidjeli To, ovu sliku može, koju to. može Retom ima po društvenim mrežama, prenijeli su i portali. Radi. Moramo registrirati sad prvo uređaj. Dobro. Znači samo nam koji pošalje, moramo poslati tome u Kini koji to radi, da vam pošaljemo mu Davis number, da vam pošalje registracijski kod, da možemo registrirati. To sam probao napraviti, tako da se idemo dalje. Može. Pa ćemo raditi. Sva plastika cijela, a? Imaš vamo 4, tako je, imaš 4 rupice, sad ne znamo će nam odgovarati. Naprijed na samom prednjem kraju. Ovo naprijed je trebalo biti ljudi staviti. Da, samo... Ne znamo će pasati. Mislim, to je neki standard, ali... To je vjerojatno od John Deere-ove, od nosača, od gljive, ako se ne varam ovoga, rupe. Jer ako ćemo bušiti, mislim da moramo skidati krov.
Da, malo ključ. da ne bi ovo... Dobro. Paša nikako. Možda na ove 4 ruke, šta ne znam. Ovaj ćemo ga stavljati gore na ovaj. Da. Ima dva velika. Treće, stoji kao kod koji ti ja sam pošalje Mateju, čekaj sad švedi, koji sam poslao, ja meni vrati od Kineza tog. Ne viš, pak je dalo kad se prije sam poslao Mateju. Aha, da. Dobro. I neka to registriramo, onda sad piše registrirano i sad radi. Sad naravno kasnije spajam. Da su njima isprintano, ali nije niko ponio. Nema računa, jer ovo se ne okreće. Je li imao problema sa senzorom akumulata recimo po njemu? Tako jesu, nema. Ja bi ga tu najbolje stavio, iskreno. Jer mi najbolje nekako. Ali... sam kabel se kada... Ova bi bilo najbolje. I sad... ovako. Može senzor tak stajati? Može. Može kako hoćeš, samo da staviti na desno. Najbolje je bilo sve na desno. Ovo ćemo onda odrediti. I onda ćemo samo, imamo još kabel tam jedan produžetak na ovo. Ćemo ga provući skroz vamo i ostavit ćemo dosta kabla kako smo okretali da ne bi ga polomio naravno. I sad to trebamo izgledati. I vidite da imam neki šaraf takav. Ovdje ćemo nas... No, ako možeš još jedan provući, ne od gore. Pa ovo je za šiši. Evo ekipa i sad na kraju videa ću još malo pojasniti o samoj navigaciji i njezinoj montaži. Znači montaža je trajala cirka oko 2 sata i ako se želite pozabaviti još malo boljim cable managementom, onda će to potrajati vjerojatno i više. Da bi sam autopilot radio kako treba, potrebno je napraviti aktivaciju, a prije toga znači, trebamo instalirati senzor na kotač, potrebni su nam display, antena i motorić, to jest volan sa motorićem.
Kod za aktivaciju dobivamo tako da serijski broj navigacije šaljemo u Kinu i oni nam, proizvođači, i oni nam povratno šalju kod za aktivaciju da bi navigaciju uspješno aktivirali. Što se tiče interneta, ja koristim hotspot, odnosno dijelim internet sa mobitela, imam neograničen internet, a inače navigacija prima 2 SIM kartice u antenu i u display, tako da možete tu preko SIM kartice nadoplaćivati sredstva i koristiti internet na taj način. Meni je osobno lakše preko hotspota, a da bi još radila navigacija autopilot, naravno potreban je pristup RTK signalu. Što se tiče RTK signala, ja koristim bazne stanice od Kroposa, a nekako najlakše bi to objasnio da su to državne bazne stanice, nešto u tom smislu, i znači potpuno su besplatne za korištenje, ali je naravno potrebno napraviti aktivaciju koja košta jednokratno cirka 50 eura, 40-50, nisam točno siguran. I znači dobijete korisničko ime i lozinku, podatke o satelitu i uglavnom kolega Nebojša je to unosio u samu navigaciju. To unesete i dobivamo pristup RTK signalu. Sam display je zapravo tablet sa konstantnim napajanjem, kod mene specifično iz tropovne utičnice. Znači, navigacija radi preko aplikacije AG Open i čim stisnemo dugme za uključivanje, imamo on-off dugme, automatski ulazi u tu aplikaciju i u navigaciju. Ali naravno, ako ju ne koristite, možete taj tablet, kao što sam već spomenuo, koristiti za YouTube ili neke ostale aplikacije ili bilo koji sadržaj u tom smislu. Vizualno, sama navigacija po meni je estetski jako dobro odrađena. Znamo da su to kineske navigacije, low cost navigacije, po meni sasvim zadovoljavajuće odrađena. Meni dosta bitan segment je bio volan, znači volan je ugodan u ruci, fino se to sve koristi, nije nekakav bi onda nazvali kineska plastičarija, nego je odrađeno, to me je najviše bilo bitno, i samo sučelje navigacije je poprilično jednostavno i jako dobro. Navigacija, koliko sam vidio kod kolega u Srbiji, jer dosta koriste ove navigacije, ima mogućnost mapiranja vaših njiva, znači možete ubacivati gotove mape u nju da vam mapira i da samo uvijek dolazite, ne morate raditi nikakve AB linije i odmah radite. Uzimate, koliko sam shvatio, to iz katastra podatke, ja to osobno ne radim i neću raditi, tako da ne mogu detaljnije o tome, tako da to ne mogu detaljizirati, ali znam da može. Također, koliko znam, može biti spojena sa, može biti spojen Isobus priključak, na nju kabel ne dolazi. Isobus i utičnica, nisam vidio da to dolazi u paketu, međutim koliko sam shvatio i koliko sam gledao na internetu, ima tu mogućnost, može se spojiti priključak na nju. Znači vjerojatno je ona praktički samo terminal, a kabel kupujete zasebno ako kupite Isobus priključak. Otprilike ja sam to tako shvatio, pitao sam kolegu Nebojšu, ali on nije imao to prilike raditi, tako da nismo znali detaljizirati oko toga. Ja sam je dosad koristio samo u zatvaranju brazde, pošto još nije došao nikakav drugi posao. Koliko sam primijetio, navigacija je jako precizna, na kraju krajeva to smo je tražili u 2,5 cm. Jako jednostavno za korištenje i aktivira se tabletom aktivira se dodirom na tablet da kreće pratiti linije. Samo ulazi u linije koja je bliža, jako je jednostavno za korištenje, za unos parametara i takve stvari. I ja specifično radim na AB liniju
ima mogućnost ravne AB linije, ima zavojite kose, to jest ovisi o tome kakve su vam njive, tako da birate kako želite. Naravno ima mogućnost samo okretanja na kraju i to nisam doduše pretjerano isprobavao, ali do sad vidim osobno puno prednosti i ako to bude sve ono kako sam ja zamislio, vjerojatno će ići na drugi traktor. Još jedanput hvala ekipi iz Top Agra i Nebojši koji su nam jako brzo se odazvali na montažu navigacije. I ako još nešto nisam slučajno spomenuo ili vas zanima, slobodno vi spomenite i slobodno me pitajte. Ja budem pomogao koliko god mogu. Eto. I zapratite nas na društvenim mrežama, opalite like i gledamo se u idućem videu dok postignem još malo detaljnije iz samog rada. Hvala i pozdrav ekipa!